Ndabasuje mbifurije ibihe byiza nanone mwebwe mwese mudukurikiraho muri hirya no hino hatandukanye. Imana ikomeze kugenda ibana namwe. Tugarutse amakuru rero yihuta tugezeho kano kanya, natwe tugomba kubagezaho rwose kugira ngo tubwire uko ibintu byifashe naho bigeze, cyane cyane muzi ko tuba twibanda cyane ku mirongo y'urugamba cyangwa se ku mirwano ihanganisha M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twiruta tujya mu makuru tugezeho. Nuvuga ngo rero kugeza ubu ibintu bimaze guhinduka, hari imirwano ikomeye cyane iri kuvugwa ahitwa Gakenke. Ntabwo byoroshye na gato, ndaje mubwira uko bigenze nuko byagenze nyine, cyangwa se nuko byarangiye muri iyo mirwano iri kubera aho ngaho muri Gakenke. Ni muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, na duce tumaze iminsi twumvikanamo urusaku rw'amasasu hagati ya twirwanaho bafatanyije na M23 barwana n'igisirikare cya leta nyine, leta ingabo zayo ziri kumwe n'abarundi, ziri kumwe na FDLR wazalendo rwa ruvangitirane rwose. Ariko ibyo bahuye nabyo ndaje kumubwira uko byabagendekeye, we gusa ntuze kujya kure. Nitwa Isaac. Reka twihute tujya muri aya makuru, ariko nkubwira yuko tuza no kugaruka ku yandi makuru avugwa n'ubundi no muri politike yo muri aka karere, ndetse tunagaruka ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira kuva M23 ufashe, uburyo byari byasubije ingabo z'u Burundi nyuma, ndetse zikamera nkaho zivuye mu bufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nakubwira ibyegeranyijwe kuri icyo kintu cyangwa se kuri iyo gahunda. Hanyuma tuze no kujya mu burasirazuba bwo hagati, ni ukuvuga mu ntambara ihanganisha Irani ndetse na Israel ifatanyije na Amerika, nyuma y'uko Israel yivuganye umwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se umuyobozi ukomeye muri Revolutionary Guard Corps, Islamic Revolutionary Guard Corps, wa mutwe nyine wo muri Irani. Abantu bakavuga bati noneho babasirikare cyangwa se abayobozi bakomeye muri Irani barashize, Israel na Amerika barabamaze. Bite Irani kw'ivyifata mite, ni ikihe gikorwa cyakozwe nyuma yaho? Reka tutangira n'aya makuru. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano yakomeje kuvuza ubuhuha hagati ya M23 na twirwanaho bafatanyije barwana n'igisirikare cya leta, nk'uko remaze kubikubwira, bafatanyije n'ingabo z'u Burundi FDLR na wazalendo. Ni ukuvuga ngo amakuru atugeraho aravuga ko mu gitondo cy'uyu munsi rwose kuri uyu wa mbere aribwo humvikanye urusaku rw'amasasu mu misozi miremire y'Umurenge mu bice bya Minembwe, yemeza ko habaye imirwano ikomeye cyane ku muvuduko mwinshi utarigeze ubaho, isasu ku isasu, hasi hejuru, intwaro ziremereye zirasa mu ntera ndende ndetse n'intoya zivuga hagati y'impande zombi zihanganye. Byabereye rero, byabereye mu gace kitwa Gakenke, aho FARDC hanganaga na twirwanaho, cyane cyane mu ruhande rwa twirwanaho nyine bari bo benshi, ariko nyine bitavuze ko hatarimo n'ubufatanye bwa M23. Iminota rero yabayemo iyi mirwano bivuga ko itarenze 30. Ibaze nawe, ni imirwano ubundi mu bice biri kuberamo imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano isanzwe iba ikaba ishobora no kumara amasaha agera muri 2, humvikana amasasu akaza guhosha hashize amasaha 2 cyangwa se 3. Ubu rero amakuru avuga ko umuriro watse, isasu rivuze ubuhuha nta guhagarara, ariko ntibyarenga iminota 30 nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ni ibitero rero abaturage bo muri utwo duce bavuga ko intambara yabaye hagati ya twirwanaho na FARDC n'ingabo zibafasha ngo yabaye muri iyo minota 30, ariko ngo abagabye igitero nta bandi ni uruhande rwa FARDC. Umwe mu baturage akaba yagize ati habaye igikorwa cy'abasirikare gikaze. Ati ni imirwano ikomeye cyane, twavuga ko ari imirwano y'amateka, aho MDP twirwanaho basakiranye bitunguranye na FARDC n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya wazalendo na FDLR Gakenke hano iwacu. Abenshi muri bo twahungiye kure y'amashyamba, bigaragaza ubukana bw'intambara cyangwa se bw'iki gitero gikomeye nk'uko abitangaza. Byabaye rero mu gihe FARDC n'abambari bayo bari mu bikorwa byo kugaba ibitero bya hato na hato mu bice rwose muri iyi minsi birimo ubundi ahantu hari kumvikana cyane imirwano muri iyi minsi, twavuga bikomeye cyane, ni ahantu bita ku Ndondo hari kumvikana urusaku rw'amasasu, kuko no ku munsi w'ejo ku cyumweru nabwo hari habaye imirwano ikomeye, kuko amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abasirikare ba FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi na wazalendo na FDLR bari bagabye n'ubundi bitero bikomeye cyane kuri M23. Imirwano yahise ifata intera mu masaha uko yagendaga yicuma, aho bari bahanganiye aho ngaho ku Ndondo, ndetse byanavuzwe ko M23 yafatiyemo abarwanyi cyangwa se abarwanaga ku ruhande rwa FARDC batari bakeya, babarirwa mu 10 banarenga, ariko ukaba tutarabona twebwe imibare ya nyayo nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Uyu rero imirwano yongeye kubura mu gitondo cy'uyu munsi, aho ngaho Gakenke ntiyamara iminota irenze 30, ariko amakuru avuga ko mu masaha yigiye imbere mu kanya gato kashize ubwo nandi gutegura iyi nkuru,
nabwo hongeye kugabwa igitero ariko ngo kidakomeye M23 na twirwanaho bagisubiza inyuma. Ntabwo haratangazwa baba baguye muri iyo mirwano cyangwa se bayikomerekeyemo, icyakora cyo biravuga ko bahari. Hanyuma kugeza ubu tubabwira aya makuru muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya za Minembwe n'ahandi hahegereye hari hasanzwe habera imirwano muri iyi minsi cyangwa se hagabwa ibitero za Cyamate za Mikenge mu bice rwose bitandukanye by'aho ngaho muri teritwari cyane cyane ya Bijombo. Nta mirwano ikomeye iri kumvikana nk'uko byari bisanzwe bigenda muri iyi minsi. Mu mirwano iri kuba rero kandi hari kugenda hakoreshwa intwaro ziremereye cyane ku mpande zombi, ndetse amakuru avuga ko harashize ubundi minsi ibarirwa nko mu cyumweru FARDC ubona ko itari gukoresha cyane amadrone, ariko amakuru agaragaza ko yongeye kugarukana ku rugamba drone. Bivuga ko rero icyari cyaciye intege FARDC mu kudakoresha intwaro ziremereye na drone ari uko habaye guturika kw'intwaro cyangwa se gukongoka kw'intwaro zahiriye mu nkambi hariya ya gisirikare cyangwa se mu kigo mu bubiko bw'intwaro bwa gisirikare hariya i Bujumbura mu minsi ishize. Bikavuga ko rero mu ntwaro zifashishwa muri Kivu y'Amajyepfo harimo n'izaturukaga n'ubundi mu bubiko bw'intwaro hano i Bujumbura, hano hafashwe hahiye. Bikavuga ko ndetse ngo ari igitero cyaba cyarahagabwe, abandi bakavuga ko ari inkongi y'umuriro yafashe buriya bubiko bw'intwaro. Byose biracyari aho ngaho, ntabwo abantu barafata ukuri kwa nyako ngo nukuhe. Icyakora cyo nyine Bujumbura cyangwa se mu Burundi bari batangaje yuko byaturutse ku nkongi y'umuriro cyangwa se umuyaga nkuba nk'uko hariya mu gihugu cy'u Burundi babivuga. Kugeza ubu imirwano ikaba yahosheje muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma hari ibindi biri kuvuga nuko ifatwa ry'umujyi wa Uvira, murazi ko umujyi wa Uvira warafashwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025. Ifatwa rero ry'uyu mujyi icyo gihe yafatwaga n'abarwanyi ba AFC M23 ryahise rivana mu ntambara ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo zoherejwe n'u Burundi mu kujya gufasha iza Kongo, bigatuma rero bahita haba impinduka zikomeye za gisirikare muri ayo makimbirane cyangwa se muri iyo mirwano, nk'uko raporo yashyizwe ahagaragara muri Mata 2026 n'itsinda ry'ubushakashatsi muri Kongo CRG n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga CIS muri kaminuza ya New York babitangaza. Abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 15 mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bari boherejwe mu rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Ifatwa rya Uvira rero umujyi w'uhana imbibi n'u Burundi n'ubundi, kuko ni hano hitegeye umujyi wa Bujumbura, umujyi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, byatumye abo basirikare batabasha kongera kugera ku mirongo y'urugamba no mu birindiro byabo nk'uko byari bisanzwe, byarabahinduranyije rwose. Iyi raporo ivuga yuko uruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara ruturuka ku guhungana mu buryo butaziguye cyangwa se nyine mu makimbirane, umwuka mubi uri hagati yabo na Red Tabara. Bakavuga ko rero ngo mu bajyana harimo no kujya kurwana na Red Tabara. Ubundi rero bwari busanzwe ku rwego rwo hasi cyangwa se hasi mu kujya muri Kivu y'Amajyepfo kurwanya Red Tabara, ariko umutwe ubundi Red Tabara akaba ari umutwe nyine w'inyeshyamba z'abarundi urwanya Uburundi, aho rero kugeza ubu ngubu Uburundi bwo buvuga yuko ngo uyu mutwe ufatanya na M23 na twirwaneho ngo gafatanya n'u Rwanda. Usanga ari by'Uburundi bukunze kugenda butangaza, nyamara ibintu rwose u Rwanda rwo ruvuga ko nta bihuriye n'ukuri. Bujumbura rero bakaba barishyize hamwe na leta ya Kongo kugira ngo barwanye M23, kuko usanga n'ubundi bihugu yaba Uburundi byaba Kongo bavuga ko ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, nyamara ibintu u Rwanda ruvuga ruti ntabwo rwose ibi bifite bihuriye n'ukuri, kubera ko abarwana muri M23 na abanyekongo barwana ku burenganzira bwabo n'ubwabene wabo bakomeza kugirirwa nabi, nyamara n'igihugu gikomeza kugenda kijya habi, ugasanga ahubwo leta ya Kongo irabyirengagiza ijya kwegeka ibibazo byayo ku baturanyi barimo n'u Rwanda. Ifatwa rero rya Uvira ryateje amakimbirane mu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, habamo kudurumbanya, habamo kutumvikana, harutse imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo bakarwana na FARDC, ikindi gihe kumva ngo FDLR yarwanye na Wazalendo, ibintu birimo kajagari nyine. Hanyuma rero bitewe n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, nukuvuga ngo rero ndetse rimwe na rimwe habagaho no gukozanyaho hagati y'inyeshyamba za Wazalendo bakanarwana cyane na FARDC nk'uko nemaze kubikubwira.
abarwanyi ba Wazalendo bashinjaga abasirikare ba leta ya Kongo FARDC guhunga urugamba bagashora imbere Wazalendo gusa bo bakagenda bakigaramira, ugasanga Wazalendo bari kugenda bahondagurwa cyangwa se bakubitwa na M23 mu buryo bukomeye cyane. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025 umuhuzabikorwa wa AFC Colonel Nanga yaje gutangaza ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Icyo gihe cyari igikorwa cyo kubaka icyizere bisabwe n'abunzi aribo nyine ba Amerika barimo bafasha kugira ngo habeho guhagarika intambara cyangwa se habeho guha umwanya ibiganiro kurusha uko aba bantu bakoresha amasasu. Rero M23 iravuga ati reka twebwe twivira mu mujyi wa Uvira turebe ko na Kongo hari icyo yakibwira, nyamara batangaza ko ntacyo leta ya Kongo n'uyu munsi iribwira. Nyuma yo kuhava rero ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo ingabo za Kongo zatangaje ko zongeye kwigarura umujyi. Zaravuze ziti twakubise M23 irahava, ati twebwe niko twicayemo hano rwose mu mujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi nazo zibasha kongera gusubirayo nyuma yo kubona ko ibintu byasubiye mu buryo cyangwa se nyine ba M23 yabahaye agahenge. Ifatwa rya Uvira kandi byaje no kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'u Burundi kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo mufatanyabikorwa mukuru usigaye w'u Burundi mu bucuruzi nyuma y'uko bafunze imipaka yabo n'u Rwanda. Aha rero bikagaragara ko ibikorwa byabo bitandukanye babigenaga bikorera hariya muri Kongo, ariko nyuma ko M23 ifashe Uvira byabaye nk'aho bihagarika nyine ibyo bikorwa byabo kuko ubugenzuzi cyangwa se nyine leta yari itakibasha kujya kugenzura ibyo bikorwa nk'uko byari bisanzwe. Reka mbashimire cyane mwebwe mudukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza, mukande like, mukande mukore subscribe kuba tarabikora rwose kugira ngo dukomeze kugenda twaguka mu minsi iri imbere tube twagera no ku bihumbi 10. Imana ikomeze kubarinda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, natwe icyo twabamenyera rwose cyangwa se icyo twabizeza no gukomeza kubagezaho amakuru yizewe rwose afatika cyane. Imana ikomeze kubarinda.